Ndabasuhuje kandi mifurije igitondo cyiza. Amakuru yacu reka tuyahere mu ikipe ya AS Kigali, aho iyi kipe yamaze kuba iteraga papa ikipe ya Rayon Sport isinyisha umusore w'umunyakameroni. Uyu nguyu akaba yitwa Mani Yeleke Dangimo ngo wa Hapmo. Uyu akaba ari umusore wakiniye ikipe ya Kameroni mu bihe bitandukanye, ariko akaba yaheruka kwikinira mu ikipe ya Shani ya 2021. Uyu akaba yakiniraga ikipe ya Misiri Makasa. Uyu ni umusore wasinye imyaka 2 mu ikipe ya AS Kigali nyuma yuko yari yaje mu Rwanda aje gusinyira ikipe ya Rayon Sport, ariko bikarangira ikipe imupapuye ikamutwara. Ikipe ya AS Kigali ikaba yahisemo papura ikamutwara ikamusinyisha. Uyu mugabo akaba yaje muri AS Kigali asanga abandi basore batandukanye, akaba ari ikipe irimo kwitegura CAF Confederations Cup izakina uyu mwaka w'imikino. Numusore rero wari waje nkuko nabikubwiye aje gusinyira ikipe ya Rayon Sport, ariko birangira AS Kigali imujyanye. Akaba atari n'ubwa mbere AS Kigali iteye gapapo ikipe ya Rayon Sport. Nkuko amakuru rero atangazwa nuko uyu musore witwa Mani Yeleke Dangmo Ngonwa Hapmo yari yaje azanywe na manager wanazanye Somba Wiri Leandre Onana, akaza aje gukinira ikipe ya Rayon Sport cyase aje kuyisinyira, ariko birangira ikipe ya AS Kigali imucishije ku ruhande ihita imutwara imujyana muri AS Kigali nyine nkuko mbikubwiye. Hanyuma rero iyi kipe ya AS Kigali ntago ari ubwa mbere iteye gapapo Rayon Sport, kuko urabyibuka n'umwaka ushize kuwitwa Niyibizi Ramadhani. Ino kipe nabwo yari yamuterese ndetse ishaka ni cyangombwa cya polisi cyamwemeraga kuva i Rubavu, kuko byari muri guma mu rugo kugira ngo aze mu Rwanda, aze i Kigali gusinyira Rayon Sport, ariko AS Kigali ihita imuba papura ijya kumusinyisha. Hanyuma kandi mu ikipe ya Kiyovu Sport biravugwa ko witwa Patrick Osemzi yamaze kumvikana n'ino kipe. Akaba ari umutoza w'umubirigi watoje mu makipe nka Simba, ubu ngubu akaba yatozaga ikipe ya AFC Leopards yo muri Kenya. Uyu mugabo rero w'umubirigi nkuko nabikubwiye wanyuze mu makipe nka Simba, akaba ku munsi ejo yaragiranye ibiganiro na Mvukiyehe Juvenal, perezida wa Kiyovu Sport, bahuriye hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma uyu mugabo bikaba bivugwa ko rwose ngo bamaze kumvikana, nta gihindutse kuri uyu munsi ari bwaza gusinyira ikipe ya Kiyovu Sport. Nabwo ari uyu mugabo wenyine ikipe ya Kiyovu Sport igiye gusinyisha, kuko biranavugwa ko n'umunya Senegal witwa Ndiaye Basilu. Uyu nguyu akaba ari umugabo wakiniraga ikipe ya AS Pikine yiwabo muri Senegal. Uyu akaba agomba kuba nawe ngasinyira ikipe ya Kiyovu Sport nyuma yuko Rayon Sport bateye gapapo ku musore witwa Mbirizi Eric. Kiyovu rero ikaba igiye gusinyisha umunya Senegal, nawe ibiganiro bikaba byabereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu gihe kandi ku makuru avugwa mu Rwanda nuko umusore w'umunyarwanda cyangwa se umusore ufite inkomoko mu Rwanda, uyu nguyu yitwa Elvin Lomami, akaba ari umusore ufite ababyeyi b'Abanyarwanda nubwo atavukiye mu Rwanda. Uyu akaba yamaze gusinya kontra professionnel cyangwa se kontra y'ababigize umwuga mu ikipe ya Olympique Lyonnais yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu nguyu ni umusore w'imyaka 18 y'amavuko ukina nka myugariro wo ku ruhande w'iburyo cyangwa se bita kabiri. Akaba rero ashobora no gukina ngo ku ruhande rw'ibumoso ndetse no mu mutima w'abamyugariro. Uyu musore wageze mu ikipe ya Olympique Lyonnais mu mwaka wa 2021, akaba rero yari afite amasezerano azamugeza umwaka utaye 2023 muri iyi kipe, ariko akaba yasinye imyaka 2, akaba agomba gukinira ikipe ya Rio kugeza 2024. Yasinye imyaka 3 akaba agomba kugeza 2025. Akaba rero uyu nguyu ari umusore ise akaba avindimwe na Romami Marcel cyangwa se Romami Andre Muzi. Uyu nguyu akaba anafite n'umubyeyi w'umunyarwandakazi cyangwa se mama we nawe akaba ari umunyarwandakazi. Uyu musore rero akaba yamaze gushyira umukono ku masezerano mu ikipe ya
Olympique Lyon kugeza 2025. Tujye ku matransferi duhere mu ikipe ya Manchester United. Ku munsi w'ejo nibwo ikipe umutoza wayo Erik ten Hag yavugaga ko Ronaldo atagurishwa ndetse ari mu mipango ya Manchester United. Ni mu gihe haramaze iminsi havugwa ko uyu musore we yifuza gusohoka muri Manchester United, adashaka gukina imikino ya Europa League, nyamara we asanzwe yikinira UEFA Champions League. Uyu musore Ronaldo rero akaba ikipe ya Manchester United yatangaje ko rwose ngo atagurishwa ndetse ngo akaba ari muri gahunda zabo z'umwaka utaha. Ni mu gihe ikipe ya Manchester United yamaze gutangaza ko Harry Maguire azakomeza ari kapiteni w'ino kipe nyuma yuko asabye kuba yareka uyu mwanya cyangwa se yava kuri uyu mwanya, ariko Manchester United ikomeza kuvuga ko rwose bamufitiye icyizere agomba gukomeza kuba kapiteni w'aya mashitani atukura. Ikipe kandi binyuze muri Chief Executive Officer wayo witwa Richard Arnold ndetse na director w'imikino hariya muri Manchester United witwa John Moth, abangaba ngo bari mu gihugu cya Espagne i Barcelona, aho bagiye kurangiza deal y'uwitwa Frankie de Jong w'imyaka 25 y'amavuko nk'uko Manchester Evening News bitangaza. Uyu musore Frankie de Jong ikipe ya Barcelona yari yagoranye, ariko kuri ubu ngubu ngo ikipe ya Manchester United ikaba yabigize serie cyangwa se yabishyizemo imbaraga. Uyu musore akaba bagomba kumuzana hariya Old Trafford. Mu gihe rero ngo baba batamuzanye bari gutekereza kandi kuri Yuri Tielemans w'ikipe ya Leicester City nawe afite imyaka 25 ndetse na Ruben Neves ni umunyaportugal ukinira ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Abangaba bose ngo bari muri gahunda za Manchester United mu gihe ibya De Jong byaba byanze nk'uko Talksport ibitangaza. Hanyuma kuri iyi kipe ya FC Barcelona ngo mu gihe baba bamaze kugurisha Frankie de Jong barahita bajya kuzana noneho uwitwa Rafinha kuko agafaranga ikipe ya Leicester City irimo kubaca kangana na miliyoni 35 z'amapaundi. Ino kipe ngo mu gihe yabimaze kugurisha Frankie de Jong muri Manchester United yabiyabonye, hanyuma igahita ijya kuzana umusore imyaka 25 w'umunyabrazil we rwose umutima we wibereye hariya i Catalunya kuri stade ya Camp Nou, kuko n'ikipe ya Chelsea yakande hari kuyu musore akomeza kuyibera ibamba kubera yuko Rizio yari yemeye amafaranga Chelsea bahari kuyu musore we yamaze kumvikana na FC Barcelona, nta yindi ikipe ashaka kumva. Ni mu gihe ikipe ya Chelsea rero ngo mu gihe yaba ibuze uyu musore Frankie witwa Rafinha ngo igomba kuhita yerekeza kwa Bayern Munich, ikaba yazana uwitwa Serge Gnabry nawe nkuko Daily Mail bitangaza kuri miliyoni 45. Uyu musore nawe yamaze gutangariza Bayern Munich ko yifuza gusohoka kugira ngo ajye gushaka hakina bihoraho abe yazabona umwanya mu gikombe cy'isi. Uyu rero ni umusore utabuje muri Premier League bwa mbere, kuko murabizi ko ku ngoma ya Arsene Wenger yakiniraga ikipe ya Arsenal ariko iza kuba yamutiza ndetse iranamugurisha birangira yisanze mu ikipe ya Bayern Munich. Kuri ubu ngubu rero akaba yarasigaje umwaka umwe y'amasezerano, ikipe ikaba imushakamo miliyoni 45 zonyine z'amapaundi. Ni mu gihe mu ikipe ya Barcelona nabo ngo witwa Ousmane Dembele ategereje kino kipe mubwira ko aza gusinya contract nkuko babyumvikanye, akaba agomba gusinya amasezerano y'imyaka 2 kugeza 2024. Ikipe ya Arsenal ikirimo kuvugwa nuko ngo bamaze kuba bajya ku musore wa Benfica witwa Alex Grimaldo w'imyaka 26 kugira ngo aze kuba yafatanya n'uno musore witwa Kerani Tini ukunda kuvunika cyane. Uyu musore rero nkuko Daily Star bitangaza ngo ikipe ya Arsenal ikaba yatanze miliyoni 5,900 y'amapaundi kugira ngo bare ko bakura uyu munya Espagne mu ikipe ya Benfica. Ikipe ya Juventus kandi ndetse n'ikipe ya AS Roma ngo barifuza umusore wa Arsenal witwa Lucas Torreira. Uyu musore wari waratijwe mu ikipe ya Fiorentina, akaba ari umunyari w'imyaka 26 y'amavuko, akaba rero yifuza kuva muri Arsenal akaba yakwigendera kuko Premier League yaramugoye nkuko Evening Standard rero ibitangaza. Ikipe ya Juventus ndetse n'ikipe ya AS Roma ikaba yifuza kuba basinyisha uyu musore w'ikipe ya Arsenal. Ndabashimiye cyane, mukomeze guhaha murongo.